Good morning, sir. Welcome to Bernard's Place. Ma'am, ano ito entrance yun, ma'am? Entrance, sir. 100 no pogi, sir. Tapos 50 no pangit, sir. Ma'am, 4-piece lang kami, ma'am. Ay, 4-piece kayo, sir. Ay, sumrak kayo latan, sir. Free tea 4-piece ditoy. Tapos i-on nyo di aircon, sir. Tapos amin nga appliances, mabalin nga usarin nyo, sir. Sige, ma'am, thank you. Good morning, ma'am. Ay, good morning, sir. Welcome to Bernard's Place. Ano ti entrance, ma'am? 100 no pogi, sir. Then 50 no pangit, sir. Tingnan niyo, ma'am. 100. Thank you, sir. You can go inside na po. Morning, ma'am. Yes, good morning po. Welcome to Bernard's Place. Mano ti entrance yun, ma'am? 100, sir, no pogi. Tapos 50 no pangit, sir. 100 na pogi. Yes po. Ops! 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 Kuri ka. Libre yan, sir. 50, sir. Nya, Wen, sir? ang pita da bariyak. Ala, agdamag ka pa lang, sir. Apay niya ti feeling mo, gwapo ka. Ay na, makita laga rodan, ti ebidensya. Ag feeling ka pa. Ang kaki din. Hello po, good morning. Sir, agdamag akman no sino ti 4-piece dito, itagap update ag gamin, sir. Ay, dala kami! Na kami mga 4 piece. Hala? Da kayo? Ay na. Dayta nga pagbagyo, nakadakdakkel kayo nga takke. Tapos, 4-piece kayo. Ay na. Iso siguro nga limukmag kayo. Miyembro kayo ti 4-piece. Ay na dagitoy. Di kayo lang nga mabaen. Nagtupuskol magtarupa yon. Napiapay daytoy nga miyembro ti 4-piece. Nga tinagan nyo tikatan kayo. Mamang miyembro di 4 piece. Ay na, tagrason ka tay. Ipilit mo pa lang nga isiksik tabagem ti 4-piece. Daytoy. Daytoy ti rumbang nga miyembro ti 4-piece ta ni kakaase. Malnores. Ma'am, hanga talaga ng miyembro di 4 piece ataw. Pilit mo pa lang. Isog natin makikuha din diri sa atin. Sunod din ka na dito yung Bernard's Place. Trabahador na kami lang dito, ma'am. Basta? Perfect. Perfect nga talaga.